FIFA World Cup 2026 qualifier Messi Argentinagi squad ta yaure Mefio ahanbo na kaukhatre Mathang thada Uruguay amasung Brazil ga sanagadoriba World Cup qualifier gi Argentina na squad lauthokpada Lionel Messi yaure Pablo Mefio su ahanbo na squad ta kaukhatre Mama na Argentine oiba masagi chahi 16 suraba Mallorca gi Spanish defender Pablo Mefio galoina na Olympiacos ta sanariba Levek Francisco Ortega su World Champion team masida ahanboy na sanaraganay Argentina na home game oy na lakadoriba sa goal cell numita Uruguay sanaraba matong numit mangani leraga Brazil da catlaga sanaganay World Champion team masi ni palak Ballon d'Or winner oikraba Lionel Messi na lusingle Asok pa na maram oiraga mamang tada sanakiba qualifier da yaukidaba Benfica forward su handaki Argentina gi team da yaure South American qualifier asida Argentina na mes marida Marirak mai paglaga punna point taraga ni thoi phanglaga table gi makokta leire Uruguay na point tareta ni subaduga Brazil amasung Venezuela so point taret phangminaduna mathang sinna ahum suba amasung mari subada leire FIFA World Cup 2026 qualifier gi Argentina squad adude goalkeeper da Juan Musso Emiliano Martinez Walter Benitez amasung Franco Armani ni Defender da Gonzalo Martiel, Pablo Mefio, Nehuel Molina, German Pezela, Christian Romero, Lucas Martinez Cuarta, Nicolas Otamendi, Marcos Ecuna, Francisco Ortega amasung Nicolas Tagliaficone, midfielder da Lindro Paredes, Rodrigo Di Paul, Guido Rodriguez, Enzo Fernandez, Ezequiel Pelnios, Giovanni Lo Celso amasung Alexi Max Elisterne aduga forward na Paulo Dybala, Angel Di Maria, Lionel Messi, Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez amasung Lucas Ocampasne